Okay guys, malam ni kita layan night ride bersama dengan Royal Enfield. Dia orang bawa Goan klasik untuk kita. Ini dia orang punya first bobber style motorcycle. Kalau you tengok dekat belakang ni lah, it's not a hardtail but it's a bobber lah. Kalau maksudnya dia punya belakang ni ada spring lah. So what it looks like when you say a bobber, nampak macam dia ada floating rear seats lah. Dan what is unique about dia punya design kali ni ialah dia ada second seat yang you boleh cabut dengan mudah. It take a few minutes nak cabut benda tu, dan that is something yang akan menjadikan motor ni lebih fleksibel lah. At least kalau you nak ride seorang-seorang, you boleh buka and looks a lot cooler. But kalau you terpaksa ada pilihan, then it's not really an issue. Just a few screws and benda ni dah boleh jadi two-seater bike. So dalam banyak-banyak colour scheme ni, ada 5 colour scheme kat sini. Inilah yang paling retro, paling klasik sekali. Aku rasa yang paling striking lah. Kalau you nak something yang outstanding, you want something yang people will remember you are riding on it, then this is the one. Tapi aku rasa kalau untuk ride motor ni, kau kena dress up sikit lah. It is a bit of an occasion, this motorcycle. It's not just a normal motorbike. And what's nice also about this bike is dia memang it's a very retro style, and they keep the down tube punya frame. This all very classic punya cues lah, very proven technology. And dia juga bagi dengan spoke wheels tapi a bit of a modern touch sebab dia datang dengan tubeless tire, and ada wide side walls to just enhance dia punya classic looks. Disc brakes depan belakang datang dengan ABS, jangan main-main. Although this one looks very classic, still ada electronic fuel injection. And the 350 punya engine, 349cc lah, generates about 20 horses and 27 Newton meters of torque, which is what we found tadi kita memandu dalam town. It's a very relaxing ride lah. This is a machine and an engine that has been honed over a long period of time. Very relaxed, easy clutch, easy to find neutral. Motor rasa ringan. Kita expect motor ni rasa agak berat, tapi tak. It doesn't feel that heavy at all. And this semi-hanger handlebar ni dengan wide stance membantulah untuk menjadikan ianya lebih mudah untuk kita handle dalam bandar. What do you think? Dia orang memang I think Royal Enfield ni a bit of a hidden gem. Dia orang punya motorbike, okay, it's not so wow macam mana pun, tapi I think the performance, everything is just right. You are not looking for a super high performance machine kat sini, but it is a very relaxing ride. The seating position is good. The seats are big and comfortable, and it's not tall, 750mm. So antara benda yang aku suka dengan dia punya design ni ialah dia punya light signature. Kalau you perasan, dia ada position light dekat atas ni. And kalau kita turn on the engine, you tengok dia punya lampu depan tu, dia macam half kan. It's a very modern design. Sebenarnya one low beam, one high beam, main beam dengan high beam, low beam dengan high beam. So nampak very modern and very orang kata up to date. But this makes it look and feel very very classic. The other thing yang aku nak tunjuk kat sini, dia ada digital dial lah. So digital dial ni dia boleh connect dengan app. You boleh download Royal Enfield punya app, dan dia akan tunjuk turn by turn navigation dekat sini. Sangat-sangat berguna dan sangat-sangat modern. But the way that they've done it is that the dial is small, so it still has a kind of a classic look even though it is fully digital. Cuma hari ni aku tak ada peluang nak connect dengan the app, nak tengok macam mana dia punya turn by turn, macam mana dia present. So all in all, this is a bike yang feels, bila you bawa, it feels modern, but it has a nice retro look. So it's a sort of thing that kalau you peminat Royal Enfield, maybe kalau you nak buat resto mod, this is what you will come up with. A modern feeling, classic looking motorcycle. Ini especially classic dengan dia punya bobber layout, and the suspension semua feels very compliant over rough surfaces. Semua dia tak crash nicely. And of course dengan disc brake and ABS dual channel, rasa secure lah kalau kita memandu. Dan it is not something yang, in my mind lah, aku tak pernah bawa Royal Enfield. To be honest, this is first time aku bawa this modern Royal Enfields, and this is not what I expected from them. Okay, dalam short ride yang kita dapat malam ni, which is about maybe 40 minutes to 1 hour, antara benda yang kita dapat rasa ialah dia punya riding position tu memang cukup sesuai untuk daily ride lah. Tak ada rasa terbongkok sangat ke apa, just very nice and upright, and very good town punya riding position. Dan ada satu lagi benda yang aku suka ialah dia punya gear changes tu quite smooth, and dia ada heel changes kat belakang tu, lever belakang. So untuk big bike jarang ada benda tu. So it's a nice position pula tu, immediately feels very natural untuk you upshift pakai you punya tumit. So that's a nice thing about the bike.
And of course dia punya riding position tu cukup rendah, so kita tak ada rasa macam menggelabah lah kalau kita sampai ke traffic light ke apa kan lah, because it's only 750 millimeters off the floor. And the thing about yang dia punya dial yang ada apa tu navigation turn by turn tu, aku rasa is sangat underrated, and it's something yang akan cukup bagus, especially kalau kita solo ride lah. Kadang-kadang kita tak tahu tempat tu nak pergi cari ke apa kan, dengan ada benda tu it's going to be very useful, and it's an important, aku rasa safety feature jugalah, sebab especially kalau kita tak tahu tempat lah dan kita tak payah nak susah hati. So I think for the riding I can really say that this is a nice daily rider, and I think kalau kau nak pergi long distance pun it's not going to be too much of a pain, because it feels like it could go 120 quite comfortably on the highway. And yeah, the 13 liter fuel tank tu aku rasa boleh lah kot take you maybe all the way up to Sungai Perak ke, ataupun mungkin Bukit Gantang. Kau nak tahu harga kan? Okey, jadi motor ni dia ada dua harga. Yang warna hijau ni dia special sikit sebab ada a little bit of extra paint work. Tapi yang lain pun dia unik. Ada yang ada logo, ada yang ada tulis, ada yang macam-macam lah, different style. Yang beza harga dia yang ini je. Yang ni 25,500, yang ni 25,200. Beza 300 for the special paint work. Korang nak pilih yang mana satu? Okay, tolong komen kat bawah banyak-banyak sikit tentang motosikal ni. Mana yang kau berkenan? Adakah gaya retro ni gaya sesuatu yang korang boleh get on board with? Okay, kalau boleh tolong aku sikit tekan butang like, kongsikan video dengan member. Dan yang mana belum melanggan, tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita menaik video terbaru. Madu Malaysia menang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.